isiganwa ry'amamodoka ryo kuzenguruka u Rwanda ryitwa Mount Gorilla Rally rya 10 ryabaye kuva ku itariki ya 30 y'ukwa cyenda gushize kugera ku itariki ya 2 y'uku kwezi kwa 10. Abakinnyi 20 nibo baritangiye baturutse mu bihugu bitandatu: Burundi, Kenya, Madagascar, Rwanda, Uganda na Zimbabwe. Birutse kilometero 773. Abanyarwanda benshi barikurikiranye ku mihanda n'ubwuzu bwinshi. Umwe mu barebaga witwa Bigirimana Anselme yaravuze ati ibyishimo birumvikana kuko umuvuduko munini buri gihe ukangura abantu. Birumvikana rwose ko ibyishimo biboneka mu maso ya buri wese. Mount Gorilla Rally ni irushanwa rya kabiri kandi rya nyuma ribera muri Afurika mu rwego rwa shampiyona y'isi ikoreshwa n'urugaga mpuzamahanga rw'amamodoka Fédération Internationale de l'Automobile mu Gifaransa. Shampiyona igizwe n'amasiganwa 8. Kayibanda Dismas ni perezida w'ishyirahamwe ry'amamodoka mu Rwanda, Club Automobile du Rwanda mu Gifaransa. Rariyo mu Rwanda, isiganwa ryo mu Rwanda ritandukanye no mu bindi bihugu duturanye, ni urebye n'imiterere yayo. Twebwe dufite imisozi, dufite aharambuye kabisa, ikintu cyose cyashimisha umuntu ukora isiganwa ry'amamodoka hano mu Rwanda urakiyasanga. Abakinnyi 8 gusa nibo barangije irushanwa. Uwa mbere yabaye Jean-Yves Canalivero wo muri Madagascar. Umwanya wa kabiri watwawe na David Giancarlo wari utwaye imodokari ya Subaru Impreza. Umurundi Valetu Bukera yabaye wa gatatu. Mount Gorilla Rally ni rimwe mu masiganwa y'imodoka agoye cyane muri Afurika kubera imisozi. Jean-Yves Canalivero yaravuze ati irushanwa ryari rigoye cyane bikomeye pe. Niyo mpamvu iyo uritsinze ugira ibyishimo byinshi cyane.